Hörmətli televizor qarawçılar, Sabah Dulqınları televiziyasında Jirli Bulak tapşırıvan başlayız. Beyramları көп тұрмышның, beyram bilan tuğa күні, ұлы beyram bugün bizde, әне bizning tuğan күні. Әйе, bugün жер кезінде ең қадірлі, ең güzel, ең izgi кіші biz, әне biz, Habib Rahmanova Firdevs Habir қызының tuğan күні. Ona bugün 60 yaş толды. Ол жерде ең izgi, ең yakın кіші biz. Чөнки ул безне тудырган, күкрәк сөтен имезгән, җир килә бишектә тибрәткән, беренче елмаюыбызны күреп куанган, сырхаулап ятканда күкрәгенә кысып, балам дип чын күңелдән борчылган, төн йокларын йокламаган. Әни без, синең безгә кылган изгелегеңне санап бетерү мөмкинме соң? Син соң әллә изге фәрештәме, әллә инде тылсым иясе? Йөрәк җылың өчен рәхмәт әйтеп, килә бүген башына иясе. Гаиләбез ныклы булсын өчен, синең җылы, синең наз кирәк, синдә генә, бары синдә генә, барсын сыйдыручы зур йөрәк. Кадерле әниебез, сине юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Сиңа аяз көннәр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, ак бәхетләр телибез. Гел шулай көләш, ягымлы бул. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрмәй, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә сандугачлар кебек сайрашып яшәгез. Безнең туган йортыбызның яме битсез. Кадерле, газиз, сөйкемле, сөекле әниебез, без сине, әтиебез Наил, балаларың Наилә, Нияз, кияү киленең Рөстәм, Диләрә, оныкларың Зилә, Зөлфәт, барлык туганнарыбыз, кода-кодагыйларың бергә җыелып, бүгенге бәйрәм көнең белән котлыйбыз. Узак яшә, иңнәрендәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Балаларыңның, оныкларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Син иң газиз кеше безгә, син яшәү чыганагы, синнән дә сабыр әниләр бар микән җирдә тагы. Иебезнең кояшы син, һәр кемгә җитә җылың, әти белән парлы килеш, җырлагыз тормыш җырын. Ул тормышның һәр мизгеле сөенеч белән тулсын, гомереңнең һәр бер көне туган көн кебек булсын. Озак еллар бергә-бергә исәнлек белән яшик. Үзебез әби булгач та, әни диеп эндәшик. Туган көнең котлы булсын, безгә бергә бик рәхәт, кылган изгелекләреңә әни сиңа мең рәхмәт диелгән. Әлбәттә, без дә сезне ихлас йөрәктән тәбрик итәбез. Саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Әнкәйләргә рәхмәт әйтеп яшик. Гомер буе иң саф йөрәктән. Uyalanasındır indi, barışılasındır indi sin, uyanasındır indi. Biz deyip şatlandın da sin, biz deyip sağışlandın, bütün ömrüne әни, син безгә багышладың. Без дип шатландың да син, без дип сагышландың. Бүтән гомереңне әни, син безгә багышладың. İki yasınıdır indi sin, iyi anasındır indi. Tünlerinde bizne uyla, uyanasındır indi. Sin yıldızlarının yaktısı, güllerinin hoş islesi. Әйбәт әниләр күпләу, юк
tüsülüsün. Sen yıldızlarının yaktısı, güllerinin hoş islisi. Ey veteniler küple ol, yok şol senin tüsülüsün. Bizge sizdirmişegine yılap olasın indi. Gitken sayın bizge bəxit yurap olasın indi. Az indi az enisina rahmetler eytügine. Sin bitene bizning işin birgine birovgine. Ezip şatlandım nasin, ezip sağışlandım. Öttün ömrüngeni, sen bizge bağışladın. Az indi az enisima, rahmetler eytügine. Sen bitene bizning işin birgine birovgine. Sen bitene bizning işin birgine birovgine. Sen bitene bizning işin birgine birovgine. Soba Dulkınları televizionyasında jırlı bölek tapşırığı olga taба devam ete. Boylar sabasında yaşauşu Gabdelvaliyeva Reis'e Halim kızın юбилейі bilen kutluybız. Qadirlim Reis'e, ötken yıllarına koramışa, uzak yaşa elek işinde, bizning işin мәңгі qadirlisin, rahmet yavsın barısı işinde. Sabırdasin, vadi, kişilikli, kılganların bары igilik, selametlik yoldaş bulsun sina, бәхеткә ең bulsun gümürlük. Bizning işin bik de qadirlisin, bizning işin ulu bir tirek. Sağ selamet, uzun gümür kişir, sen bit әлі bizge bik gerek. Qadirli biz, beyramingda sina selametlikning eng nig'in, gümürning eng uzunun, бәхетнең şiksizin tilep qalabız. Turmushni yaratuvchi, ochiq yuzli, keng ko'ngilli bitsin qadirli biz. Iyimizning nuri, quyoshi sen. Qadirlim, Xuday bizni tegizlikdan ayırmasın. Gümür yollarыбыз uzun bulsun. Imin ham mol turmushda 25 yılangan gaila uşağın söndürmişe. Her tuğan tаңны birge qarşılarga yazsın. Alga tabada par qanatlarыбыз qayırılmışa. Tınışlıkta, mullıkta, gümürning jeylerinde, ham qışlarında birge öterge yazsın idi bizge. Gümürüngning her mizgili sina şatlık alıp kelsin. Gailabız nıqlı, yurtыбыз yemli bulsun. Ullары bizning igiligen көріп, ınıqlarga quanıp, xavf xatarlarsiz yaşarga nasip bulsun idi. Qadirli biz, qadirlim Reis'e, selamet bul, gül yılmay dep yaşa, бәхет qunsun көңілің түріне, barыбызga kerek, tirek bulup, talmıyatla gümür urine. Selametlik taşlamasın sine, her bir günün ötsin şatlıkta, yaşav yeme, dünya iminligi, yoldaş bulsun sine her şakta. Her яңа gün бәхет alıp келсін, алсу таңнар көмсін шатлыққа, yaşav дәрті янсын йөрәгеңдә, артайырға hiç de ашықма. Бәйрәмеңнең матур хәтирәсе күңелеңдә қалсын уйылып, тәбриклейбез сине шын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып.
Сөйкемле йөзең шатлыклардан гел балкып торсын. Сәламәт, һәрвакыт хәзерге кебек ачык йөзле, киң күңелле бул. Килер көннәрдә киләчәккә өметле хыяллар белән карап, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, тигезлектә яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Фаиз, улларыбыз, киленнәребез, оныкларыбыз, кайнанаң Сания, бу теләкләргә барлык туганнар да кушыла дип нокта куела. Саба дулкыннары телерадио компаниясе коллективы да сезне чын күңелдән тәбрик итә. Бәхет телибез сезгә. Ey gümürüm, nişlevin bu? Yazlar ceyler, küzüler, kışlar, mizgiller kedekkine. Uzalar da gideler şul, diyeri berbersine. Eligine kirgen idik, şavşeşekli yazlarına. Şul şeşekler koyarana, eğlendiler almağa. Eligine kirgen idik, şavşeşekli yazlarına. Şul şeşekler koyarana, eğlendiler almağa. Öldürdüler almalarım, koyula salkın jirige. Tutup alasılar kile, irterek diye diye. Eligine kürgen idik, şav şeşekli yazlarına. Şul şeşekler koyarana, eğlendiler almağa. Eligine kirgen idik, şav şeşekli yazlarına. Şul şeşekler koyarana, eğlendiler almağa. Alfred Gençemetip Alşayski, Tataristan'ın ot kızığın artisti. Yaş yigitimiz, talantlı yaklaşımız İlfat Çayıkov, Marat Çayıkutdinov, Arsen Karimov. Tegereşken almalarga, kübelekte kar yava. Eyğenirim nişlevin bu, aşıgasın paylarga. Eligine kirgen idik, şav şeşekli yazlarına. Şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Eligine kirgen idim, şav şeşekli yazlarına. Şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Erhiduşka sana rahmet, Leysen Arasiyevinaga iň rahmetin durusu. Hürmetli televizor karavşılar, Soba Dulkınları televizyonasında jırlı bulak tapşırığı şunun bilen tamam. Biz de sizin bilen sobalaşabız. İsenlik, eminlik, köngüllik işler tilep kalabız.